Велики поздрав, ljudi moji, dobrodošli danas u ovom videu ću vam pokazati kao neki smokovi za tipa video, short, negdje tipa stairs, ono. Tako dobro, nastavite do kraja, bit će neki nešto smokova, tipa kao poput flasha smoka za vinu, malo teže da se nauči, tako da ajmo da počnemo malo video. Prvo, ako želite ono klasičan smok, ako želite da smokate city sad ćete vam priđe u ovom vidu i cilja ćete ovaj ovdje čoškić i jump through. Taj smok leti i pada direktno ovdje u tiket. Tako da imate perfektan skoj niko mislim, kažu, kontakte, City ne može da vas kako na taj način petak. Tako da idemo to. Ako hoćete tipa da, znači neki jedan, ako hoćete da fejkate, tipa B, da idete kao sa B na A, kako da fejkate. Stanite ovdje u čoškić i ciljate 6 u 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zatrčite se i pre nego što hitnete ono tu jump i radite jump through. I taj smok pada direkt ovdje. Tako da imate perfektan smok za... Tako da to je super. Inače, imate jedan smok za top mid, što je klasičan smok, stanete uđete su za ovu kantu i ciljate ovaj ovdje kraj od ove antene, samo ako normalno znači da padne tu na antene. Tako da imate smok, kada kada idete čitarnim pravom, ovaj koji je iz Windova ili konektora ne može da vas ubije jedino kad dođete ovdje. Tako da, ako hoćete da smokate short, jednostavno ćete samo stati ovako ovdje, uz ovu dželu, i ciljat ćete ovu tu antenicu ovdje, samo bacite. I taj smok pada direkt tu. Onda ima jedan smok sa sajta za Window, stavite ovdje, tu ispred kante, ciljat ćete ovako tu možda i ovdje tu tačku nakon mrnu malo ispod i držat ćete D i jump through ovako kako treba vidjeti i taj smok leti i pada direkt ovdje u Windows što je jako zanimljivo. Tu imate smok za Windows, onda ako želite da smokate Window na određen način, samo ćete stati ovako ovdje, cilja ćete ovaj ovdje čoškić i uraditi jump through. Taj smok u logici treba da padne ovdje tu. Što inače ne bi poricali, kada bi smoko nešto, ovi koji su u Windowu ne bi mogli da a tipa ovaj bi njega vidim, zato što je ta crni, tako da super. Ako hoćete da smokate stairs, ako hoćete da smokate ovo, pogledajte ovo sam sad. Staćete ovdje, znači ovo su svi klasični smokovi koje samo čuto kome ovdje tako to moći. Stavite ovako ovdje i ciljate malo iznad ovoga, znači tipa ovako. Samo. I taj smok bi trebao da se odvije tu i da pali direkt tu i to bi trebalo da smoka ove što pikaju, kako se uzme, palas i ove koje su sad, tako da imate perfektno. Ako hoćete da smokate sajt, ovo tu, sad se slučajno baci smok na digital, idete ovdje, zabijete se ovdje, ciljate, ne znam, znači zabijete se ovdje i ciljate tačno tu, malo tu, samo jump through, tu ciljate. Taj smok, malo sam promašao, tako treba vam kada skočiti. Ovako. Nekad se meni desi da nešto, ali jako lako sam, htjela sam da učiti.
boom, another sort of. We're going to do these in chronological order. So, next up, whack. Да, ми треба да падам тези рампи, малко се правя, че мислям да се да падам тук, ама не знам. А кога ще посмокате, как се зove, Cannot go wrong. туда, тези джунгли, tu са това, Beautiful. идете, пак сме се и вътре е малко по-звучиче, и ovo ovdje liniju, to je drugi prozor, sredina, inače to ovdje krivnu liniju, zabit ćete se prozor, uzeti šiju, okrenuti se, ciljat ćete, kako ima ova linija ovdje, bukvalno ima tu ovo dolinjenje, znači slonjenje, a da bude kao tako što želim. Samo bacite, Signed by Dennis Edmund. to nije trebalo tu da pane, sve tu pane. Da, nešto, tu smo napravili, ajmo početka. Never ever seen anything with it. It's such a Trebate malo domašije i onda. Da. Treba da malo da snijem, ne baš to. Ali okej, to je smog za to. Ovdje imate jedan smog. Ovdje. To je valjda objesno. Imate, idete u jump throw. Ili sam ga malo zazvan. Da, zazvan sam. Nije treba tu da pane. Da, nije treba tu da pane. Molim! Dobro, ne znam, četka sam pane. Ima taj smog, samo ne znam da ću sad zazvan. Idemo da. Trebalo, ne baš se zavato. Ali ti pa ciljate ovdje. Džara? Džara to je tako treba. So ideally, this. Yeah. Da, tako treba. I to bi pao tačno tu i onda odavde ne vidi lika. Tako što ispred promeni čak i jako dobro stvar. Tako da idemo sad ne baš toliko, ali idemo sad napravimo, idemo sad malo na brzo. Ako želite da smokate kičan, ići ćete vamo, ćete se ovaj čisak i cilja ćete ovaj ovdje mini čaškić i jump throw ćete raditi. Taj smok pada direkt unutra u kičan i onda ovi što su u kičanu ne mogu da te ubiju, to je da vas ubiju. Imate isti taj smok, samo malo slični. Jeste da stanete ovdje do ove kantu, znači da vam noga napipa kantu i da ciljate malo lijevo do ovog čaška. I taj smok bi trebao da pane ovdje. Da, što? Tako da, to isto ima smok. Ima jedan smok za ovaj, ne znam kako se to zove. Stavite ovako ovdje, znači uz ovo djelo. Isto taj princip, znači bukvalno ciljate isto sve. I taj smok bi trebao da pane ovdje. Tačno to. Tako da, imate tako te dobre smokove. Ja sam da li znao da ovdje ili nisam. Ne, to nije to. I da znam da ima jedno smokiću da je. Zabijete se ovdje. Zato. Bukvalno se idete do polja. Znači to nisu dobre smokić. Znači jako dobre su smokovi. I to je za to. Ovdje imate jedan smok od ovdje. Jeste da. Tipa stanete ovdje. Ciljate čaškić ovdje. Malo ne bi se obesti. Position 5 stickers since the update. U stvari ne, nije to treba tako da ispane smoko. Treba se tu negdje u sredinu ga bacimo, ali nema za. So technically speaking, even though znači tehnički smo ovdje, ti ljudi koji dolaze, oni ne bi mogli da pikanu. Kontakt. Da, ne bi mogli raditi da pikaju, tako da vi možete se ovdje pikati.
da sad ćemo, treba da bude samo to kode. I da ciljate, ne znam da tamo, samo da ga bacite. Da, evo ga, uspio sam. Znači, trebate kada je tu smok, da ciljate samo sredinu tog zida, jer oni ljudi koji su, tako reći, slično, ne mogu vidjeti da ste vi krenuli tako da je to dobro. Stavim samo da vam pokažem kakve smo imate jedan smok sa tikleta, da stavite u čast, idete 1, 2, 3, 4, 5, stavite samo gdje ovaj lijek, stavite tu i ciljate čašćaj, to je dobro, smo ga bacite. Ja vam padu rampu, mislim, to nije ništa specijalno, to možete samo da ovako bacite, ok. Ne znam, imate dosta tih smokova, nešto se radi sa tako da imate jedan smok od ovog. Zabijete se ovdje, ciljate ovu točku crnu, to smo ne, ciljate ovdje, smovite jump through. I taj smok, kako se ne čini, i on treba da padne, da on treba da padne malo desno, strašno malo kica desno, što bi trebalo da ispadne ovdje, ovako, ovako, i onda ga zaprlačem. Da, on je treba da padne, tako da. Taj smok, ja ne znam da je što bilo neki smok, koji bi vam da, ima još smokiće da je. Jeste da se zatrčite, samo da ti jump through. Da vam pa. Da, to vam je ako ste ovim situacijama da bežite od nekog kao se vidi, to je taj smok. Da, ovaj zadnji, moj kao lazy smok, jeste da stanete ovako ovdje pored kante, bukvalno pored kante, i da izgledamo njim, ciljate ono tu. Apsolutno i da kad pređete kantu, da skočite jump through. I taj smok bi trebao da padne što je poprilično težak smok, žalite da stavite samo ovdje, ciljate tu i on svaki put će pasti ili imate to. Da, znači ili će vam pasti tu ili će vam pasti tu, tako da je to dobro smoka. Znam da ima jedan za top konektor, da se stavljate ovdje, ciljate ovaj tu čoškić, da otrošite, i pa da trebalo bi da padne u konektor, a ne baš u konektor, ali u konektor. Tako, kod konektora, da ovi koji su tipa ranije da vide, ovi koji tipa ti si prišao, da se slikaš i onda ispavniš. Ne onda ti vidite lagano imaš prosto sve ovo na sajtu, tako da to je ništa ne služimo se. E sad, imate jedan flash, što nije ni toliko dobro, a vidite ovako. Znači, naše zrampe, sada ima tu, ne znam, par nekog, 4-5 nekog i tuče, i on je ni našite ništa. I imate kao flashove i vi ste sve sudili. I kad čujete korače da su oni tu kod rampe, samo bacite flash, čujete flash i klikite. I onda imate 1-2 klikera besplatna, da pozove 4-5 minuta, tako da to je jako dobar flash. Imate isto jedan flash odavde, jeste da stavljate ovdje, da trčite se ciljate ovdje samo jump through. Znači bukvalno isto, znači to je to. Isto imate i smok, znači ciljate, stavite bukvalno zidom, možete više, ovako, duplo V i naprijed. Znači jump through, duplo V i
imate taj smok koji pada Did this actually just happen? tu, ali malo čudi smoka. Tako da ništa, to je to od ovog videa, mi se vidimo u sljedećoj mapi ili u sljedećem nekom videu. Tako da... Ja sam Vladan i